kubor nakaslem jong unongsan hima. Ulampang kaying dorbar thaan ke jilla ubalong hakaju ko por u presiden barangba kaseng UDP badru u MLA jong kemairang uba medba lingdo hagasngi balang jong katayo ula hiarsha Nongston constituency banyalap election na kabenta u kurtong ke UDP Nongston uba Polestar Nongsi. Ya kata ke jingelang la penlong hamadan Maulang Dep West Khasi Hills na kabenta ki hinyo teli ki jaka tap vote jong kata ke thang. Haba ajing kren na kini kasngi na kalyang jong ba medba lingdo ulaong ba usngaw lengo ba ka jingelap election na kini ki por la persyang ban pentame ye ki pat ba. Henry ukwa ban ong si ki pat ba jong ka Nongston constituency bakat kum ki khubor ba ulayo lum. Hagani ka kenti ka bamenta ki brew ki la phai khmat tang sha ukrtong jong ka UDP ubalong u brew uba bit babyang ban mi khmat ya ka Nongston constituency. Election ngai ba hagi ni pon pementa kamtam itu di parti kiba laju le klaim ha pros kata ye persangka bala ban kedau ba di isu ki kisim kalong ba in persang ban perkongo ki pat ba lagi kubor ki balam le bagi po kubor ki babakala na kwa ba ye tu ipian le pat ba bagi skim ki badai jo Nongston melak banla samailang bang aku aru minum community bagi skino merang kinuan senong tuan mo iskim national apa ka sarkar kinuan senong stoy bagi skim do keselong na ka sarkar kinuan merang na ka jong melaban penyekre dalilu Kapor dengan Meghalaya kaleman kapor Kongres kakular Bandung duk bor dengan nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng kongres na kabenta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Meghalaya TMC kawan Rashapi ya ka Maikat. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manwan, berkum juru ban ajing era prisa ka belong Syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyo trek urempang, John ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC.